Sobel ngasih benakan kebatin minggu ta baswarenda, mari arpengenes kita man Tuhan, ras kita ertoto kita. Ipuji sembah kami gelar lu Jahwe, Bapa di bata, simada kuasa simada kegeluhun kami. Terpujilah kami Tuhan. Ibas paksa indah ibas ingane dan nari Tuhan. Reh kami ngatakan bujur man bandu. Gecakan kami krina kegeluhun kami, Tuhan singatur kencah. Bas paksa indah Tuhan, ate kami menakan kebatin, khususnya kebatin perdana rasanya turang kami, kekelengan kami, si tading i Jepang. Maka Tuhan si masuk kami krina. Serayan Tuhan, pendetaan Tuhan si memakai luar biasa. Urapi ya Tuhan. Ras krina kami suat bagiin baswarenda pe Tuhan si masuk sa. Yakin percaya kami, maka kebatin kami enda banci ardalan adu mekuli. Bagaimana Tuhan enda pertoton kami, indaskan kami kebatin kami enda kubah tandu. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami toto ras mengatakan bujur man badu. Amin. Shalom, mujuah-juah, manbata krina, orang tua seneturang kami, i negeri Sakura Jepang, singikuti piajum kebatin perdana pos PI Jepang endah. Kata pengalo-ngalo ras momo. Turang rasnina, ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku seren Tuhan, ikatakan kami, mujuah-juah, ras selamat wari minggu, manbata krina. Man bandu kekelang kami si sekalian dah dengar arkebatin ibas ingan enda katakan kami mujuah-juah kerehendu nambahi kriahan man bata krina ibas benar kebatin ta mari dage sidekahkan momo karena perdalanan perpulungan ta bagepe rencana pelayanan ibadah ta kubas wari serahenda momo man banta kebatin pos PI Jepang minggu sirah Minggu 21 Juni 2026 ibenakan pukul 10 siwah WIB pengkhotbah Pendeta Lisa Brutarigan Kabit Koinonia Modramen. Bagepe penaruh remomo ras imam bertua diakan rugun simpang 6 kelasis Kabanjahe 3 panah. Bagepe memoken kami jenda karena kolek tekari enda kari sindesken ara kuris sitayangkan kari ibas jum entah pekari iwekan kami kari pia momo pos PI Jepang ta guna endakrina igunakan guna kas PI Jepang. Bagepe imamoken kami dung kari kita kebatin man bandu sineturang kami orang tua kami singikuti pia jum arah Jepang nari ulah kari kita leben darat ibas jum nari gelah kari ngerang-ngerana kita ras kabit merturia modramen karena kelanjutan tahpe kelancaran kebak tinta pos PI Jepang eda ke depanna. Ngencamomo man bata krina. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus minggu enda igelari minggu perdamen. Mempersingiti kita karena perbahanan Yesus Kristus si mereka dirina singgo mate ikayu persilang guna perdamaikan manusia ras dibata. Selaku kalak singgo i perdamaikan ras dibata maka kita pe maba dameku sekeleweta. Maka si permuliakanlah Tuhan si maba damee.
Si puji Tuhan. Ibas gelar di bata Bapa si erngena ate nandangi perdamen. Ibas gelar Yesus Kristus sim perdamaikan manusia di bata. Ras ibas gelar kesah si badia sinampatikam erdame ras temandu manusia. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa. Ibas Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah si badia ras kam kerina gelah. Amin. Berambara Tuhan ulu kemal menateta, mereken kemal menate menbandu katawari pe, dengan ibaskai pe, Tuhan min nemanikam kerina. 2 Tesalonika 3 ayat 96. Mari ras kita tole muji Tuhan. Ulungi japa
Ulinna si jadi ulu perdamaian ibas dunia enda, nintalah ibas ukurta skala-skala. O Tuhan di bata, Bapa sir kelengate man kami. Terpujilah gelar rendu, sebab belin kini ulindu maler man kami. Itepandu doni enda alu serta, dem alu kini ulin. Janah kerina tinepandu ngeluh alu dame. O Tuhan Yesus, ipuji kami kam, sebab kam gombaba perdamen kudonienda. O kesah si badia, ikatakan kami bujur, sebab ngoya jari ras ipengasup ndu kami ngeluh ibas dame. Terpujilah kam seh rasa lalap. Amin. Mari tole ras kita rende muji Tuhan. Kecibal geluh manusia ya adep pendibata. Yesus Kristus nggom perdamaikan kam ras dibata, arah pengorbanan na ikayu persilang. Gelah kam penggeluh erdame ras temandu manusia. Adi sigargari, pusukta, kugange kininggi tenta erkorban, ibas ngelakokan perdamaian. O Tuhan, ngaku kami, maka metahat dengar yakap kami, berkorban melakukan perdamaian. Semaka kegeluhan kami, lah jumpa kejuah-juahan. O Tuhan, remilah kami. Mari bangkat kita kubas paksa tenang, ngukuri karena kekotenta, ibas bansi kita damai rusur, ras temanta manusia tetap wari. Guna pabagesi pengakunta karena kekotenta, ibas rusurna kita gagal jadi anak-anak di bata simbaba perdamen, ras ngeluh ibas dame, mari ras kita tole rende, gejapkan kekotenta. Tuhan sih berkuasa.
kenca kita ngakukan kekotenta ibas ngeluh, ibas perdamen tep-tep wari, maka sialokan me pengalami dosa idur di batan tanari. La meriah ia kap di bata anak na bene ibas dosa. Tapi meriah kal ate nangidah sekala anak na jera dengan robah ibas dosa-dosa nanari. Maka selaku persurun di bata, aku nehken katana man bandu krina kam, singgung aku ken dosandu. Nina di bata ibas Mazmur 103 ayat 12-10. Bagi dauhna timur ibarat nari, bagaimana ipedauhna dosa-dosa andu ibas kam nari. Bagi keleng ate bapa manananakna, bagai kalma pengkelengi di bata, kalak sir kemalangan manbana. Amin. Ibas kriya henta, arkiteken dosan tanggoya lemi di bata, mari ras kita tolerende muji gelarna. Mari sidengkehkan sada pujin men Tuhan, ibas vokal grup Mamre Sorardilo ras keluarga, irunggun GBKP Ketaran Ikaban Zahenari. Man bandu kekelengan kami, dipersilakan kami gunanehkan pujin man di bata.
bujur si katakan man pokal grup mamre sorardilo ras keluarga i runggun GBKP Ketaranari sehingga persembahkan deden pujian man Tuhan. Kekelengan ni Tuhan sepaksana kita ngoge bagin kata di batas pemena ibas wari minggu si sendah. Sini buat ibas kitab padan sindekah si suratkan Nabi Jesaya 2 ayat 1 ayat 5. Enda sioge kenalu responsoria. Pegancih-gancih kita kami menakan sakari ayat si pemena. Jesaya bindu 2 ayat 1 ayat 5. Judul si breaker Lembaga Alkitab Indonesia Dame Seh Rasa Lalap. Endame kata si ibreken di bata man Jesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak. Me pagi deleng si meganjang nakal. Ganjangan asa krina uru-uru. Bangsa-bangsa reh erdemuyung puje. Janah nina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan ku rumah pertoton di bata Israel. Kai atena si bahan iajar kena man banta. Arah dalan singgoi pilihna, ardalan mekita. Sebab pengajaran Tuhan i Jerusalem nari kap rehna, i Sion nari ngerana ia. Percengilan ibas bangsa-bangsa idulina. Maka itepa kalakmu, pedangna jadi gigi tenggala, janah lembing jadi sabi-sabi ibahana. Lana indigan pe bangsa-bangsa lawas erperang, lana indigan pe ia ersikap-sikap ertempur. Maka kesusuran kerina Jakub, marilah erdalan kita, ibas terang si bereken Tuhan, man banta. Sehijenda me kata di bata bagin si pemena, ibas minggu si sendah, ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kenca, ibas geluhna si tep-tep wari, haleluya. Mari ras kita toto, kita megikan kata di bata. Pujin kehormatan kami, si meganjangna penangkih kami menbandu Bapa. Ibas warisi sendah, ibas bernyenda, kami ngobanci rebahan kebatin si pemena. Radukan kerina kekelengan kami, si tading i negara Jepang. Ia pe kerina merap ingan tading Tuhan. Kota-kota ingan nardahin, janah ipupulungdu kami arah media jumenda. Ersada kal ukur kami mujikam, ras ermulialah kam arah denden kami, ras puji-pujin kami, o Bapa. Pak sana kami pe megikan katandu kap si tahan rasa lalap, dengan si ngasup pekeke ukur kala, singgit ngerenung kenca, nipatisa, suari ras berngi. Ngerana kaman kami skala-skala. Gelah katandue jadi gegeh kami. Katandue ngajari kami resembabai kegeluhan kami. Gelah banci kami geluh sentudu rasura-surahandu. Ngerana kam o Bapa, kami kerina anak-anak ndu sikap dengkehken kam. Ibas Kristus Yesus reh kami toto man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan kata di bata si jadi palas khotbah membanta ibas wari minggu si sendah ibuat ibas padan si marunari surat Paulus man perpulungan Roma bindu 5 ayat 1 ayat si pelimakan. Ogekan kami bagenda kata di bata. Rembak ras di bata. Arkiteken kita nggo rembak ras di bata, arkiteken kini tekenta, maka kita ngeluh ibas perdamen, ras di bata,
arah Tuhan ta Yesus Kristus. Yesus Kristus me simbaba kita bengket kubas lias ate di bata. Arkiteken kini tekenta. Janah ibas lias ate di bata me kita ngeluh dengan ringan. Dage meriah ukurta sebab lid pengarapenta maka kita ikut dat bagin ibas kemuliaan di bata. Janah labo terjengje saja. Tapi megah pesiakap ibas kini seranta. Sebab siteh maka arah kini seranturah saberate. Arah sabar ate tae teridah maka kita nggo menang ibas pengujin. Janah arkiteken kita nggo menang ibas pengujin lip pengarapenta. Pengarapenta enda labor bahanca kita kecewa. Sebab di batang goncur-curken kekelengan kubas pusukta. Arah kesah sibadia. Iya pemere di bata man banta. Sehingga nama sehna kata di bata si jadi khotbah ibas minggu si sendah. Menjuah-juah man banta kerina, menjuah-juah pe man bandu kerina kekelengan kami di Jepang. Jadi jena pe radu ngeres kami jenda, adi jenda ngo jam 7 lewat, tentu kami jenda ngo me jam siwah berengi lewat ibas pak sasi genduari, tapi lang kurangi semangat ta guna muji Tuhan, ibas kebersamaan ta janah indah jadi sada catatan sejarah, ibas perdalinan gereja anta, janah lebih hasasie tentu malaikat-malaikat surga per surak-surak, ibas bancina kita ras-ras muji Tuhan, anem gia kita kedauhan, kam i tanah perlajangan, i negara Sakura, i Jepang, kami tading i jenda i tanah karosi malam, bagai pe tentu kampe asalta ibas berbagai-bagai ingan ngenda, lid ngenda kita asalta i tanah karo, i daerah Langkat, i daerah Deli Serdang, bagai pe di luar Sumatera Utara, tapi lang kurangi semangat ta ibas kebersamaan ta. Gereja singgom persadakan kita ibas GBKP si malemenda, baci ras-ras kita muji Tuhan, janah laben nepe budaya anta budaya karo, cakap ta cakap karo, si banci pe jadi sada pemburu ate ta tedeh, anem tah gua gia deba kecibal do i negara Jepang, entah gua gia deba perjuangan do i tanah perlajangan, entah kai gia deba si menalan kendu ibas dahindu, ibas kegeluhun do tep-tep wari. Tapi baci ras-ras kita megegeh. Ibas kita muji Tuhan, ibas kita megikan ke tanah, jana ibas kegeluhenta, lid rusur persadanta, uga kita banci sekeleng-kelengan sadar sedebanna. Kerina kekelengan kami, kata di bata sisih membanta sendah, mewari si sendah, ibas gerejanta, radukan ras igelari minggu perdamen. Jadi minggu perdamaian sada minggu, ija kita ibaba yang kejapkan uga ergana karena penebusan si ibaba Kristus Tuhan bagi si peringati kita tep-tep kita erwari Natal, maka Yesus Kristus reh ku tengah-tengah dunia inda emkap baba perdamaian. Engkai maka ibawana perdamaian sebab memang bagai manusia ndabuh kubas dosa, lid si bene ibas kita nari. Si bene ibas manusia tupung dabuh ya ibas dosa, dabuh ya kubas dosa, mekap bene perdamene. Sirang kita sedibata. Bagepe ngo jadi perjentikan kita sapih-sapih manusia. Sirang kita sedibate iplaus manusia da ibas tamane denari. Janah sirang manusia ngumulai erjentik manusia. Adam mersawa sindubi si keleng-kelengan singenan luar biasa. Tang-tang idah Adam si Hawa. Enda maka ngo cocok. Tulan na ibas tulan kunari. Jukut na ibas jukut kunari. Sekala tena jadina ngenen si Hawa. Sebab lali didah na tinepa. Sebagai jile na ibas dunia enda. Maka diberu singgu jadikan ibas tulang rang-rang nanari. Jadi sada sirbahanca pusuk na dabuh
janah ia banci katakan ibas kitab kejadian iturikan kejadian bindu 2 uga ngenana atena natap si diberu. Tapi bagi bengket dosa kubas manusia ndai maka minter ia si salah-salahan. Tupunggui panna buah batang kayu ndai maka si dilidalihan engkai engko keni pandu buah batang kayu ni naman si Adam diberu si tama kendura saku kap si mereka zaman bangku nina. Bagaim perubahan kepeken manusia ijanari rehna perjentikan, ijanari rehna perubatan, ijanari rehna permusuhan, maka enda si idah ibas pustaka si badia rehna ibas manusia ngondabuh kubas dosa. Maka tupung kita lazar karena kegeluhan manusia ngoken candabuh kubas dosa. Manusia tupung kita SMP naik ku ingat sada pelajaran si pernah ibelaskan guru Pak Sasye si ibelaskan homo lupus. Manusia ngodeskan serigala mentemanna. Lanai bagi teman, tapi bagi serigala si katawari pak sampai tempa nerkam kita. Koge sada filsafat kemanusiaan, ibas filsafat eksistensial, salah sada kepeken kebiaran manusia enda, adilit saingenna. Adilit lebih kena saya, biar kal kepeken jelmenda dungna, lit kalak baboi iya, ibas tengah-tengah kegeluhanna. Ibas filsafat eksistensial leda kainina bahasana ula tatap dua aku matan dua bagus sakal menbangku kerehen dua jadi ancaman menbangku nina. Jadi kepekan mon perlu kal si idah kegeluhan manusia ibas dosa erbahanca lalit kedamen lalit ketenangan menbana pas bagi sekala ngeluh ibas tengah-tengah kegeluhan si ijadem alu kekerasan. Katauri pak sampai was-was iya. Katauri pak sampai biar ya rusur jumpa temanna. Curiga ya rusur nandangi kalak si deban. Janah ibas kegeluhan nala pernah lid ketenangan res kedamen. Bagem kepekan maka perlu kal si idah kai dage tambar perdamen ibas kegeluhan manusia. Endam si ikatakan Paulus ibas surat Romenda. Tangkas kali ibas surat Roma bindu limenda. Adi sioge segedang-gedang Roma bindu limenda. Maka si idah ugar tina keren Tuhan Yesus kudonienda. Maka nina ayat si pemena pendai. Erkiteken kita nggo rembak ras dibata. Erkiteken kini tekenta. Maka kita ngeluh ibas perdamen. Arah Tuhan ta Yesus Kristus. Di bata anggo sirang aras kita. Sirangem sirbahanca kita pe tutuhu lanai ngeluh ibas perdamen. Perceraian itu menyakitkan. Maka ibas kitab Maliaki katakan Tuhan, aku membenci perceraian. Perceraian si pertama terjadi ibas di bata sirang ras manusia. Getem kal kegeluhan ta serkiteken arus ndau sirang res di bata. Janah guna banci rembak muli res di bata sadangan catambarna. Mekap adilit kalak ngalari utang ta Kamers aku ngurutang kai utang ta. Upah dosa Roma 6 ayat 23. Upah dosa mekap kematen. Adila galari kematene maka lalap lalit perdamen manusia res di bata. Maka banci kita mulihkan rembak res di bata. Sadangan sasaratna lalit si deban. Mekap lit kalak singgit mati menbandu. Ersenggit kalak si mati menbangku. Tapi kunelit pe kalak ngit mati menbandu res menbangku. Syarat si peduakan ialah banci dosa. Janah dandanken cie lanai lit si deban si jadi tambar menbandu res menbangku. Mekap Kristus Tuhan singgo mate i kayu persilang enda memperdamaikan mulihi kita sedibata. Sirbahan sekitar rembak mulihi ini nandai Roma 5 ayat sada i katakan Paulus ndai jenda arkiteken kini teken taman Kristus Tuhan maka ibabana kita ngeluh ibas perdamaian sedibata arah Tuhan ta Yesus Kristus.
Janah perdamen si baba Kristus ye sempurna. Arkiteken lunas galari Jesus. Utang durs utangku, ibas kematian na ikayu persilang. Tupung yang mati kayu persilang, kiri-kiri rumah pertoton, merigat idatas nari seku teruk. Ngata kenca, sindube dosa ngolangi kita rembak ars dibata. Ngo ibu ka dibata dalan narah kematian Kristus Tuhan. Sek maka tep kala. Singgit lebuh mandibata. Singgit kinitekan man Tuhan Yesus. Maka ia iperdamaikan arah anakna si tonggale. Arah darah anakna si mambur Golgote. Kerikal dosangku ya lemi Tuhan. Lalit iperhitungkan Tuhan. Kerina masa lalunta. Uga gelap na pendube. Masa lalunta. Ibas kegeluhenta. Maka kelengate Kristuse. Sek menbandu, sek menbangku, sek membanta kerina si pulung. Ibas warisi senda enda. Kekelengan ni Tuhan ikatakan Paulus ijenda. Maka Yesus Kristus ayat si peduakan. Ia simbaba kita bengket kubas lias ati dibata. Lias ati dibata. Kemurahan Tuhan. Enda mengatakan la pernah ingat-ingat Tuhan karena dosa-dosa anta. Langit Tuhan meligai masa lalu enta. Uga rusurna kita gagal ibas kegeluhenta. Uga rusurna kita ndabuh ibas dosa, ibas kegeluhenta. Lai perhitungkan Tuhan sih. Tapi arah lias ate Kristus Tuhane. I perdamaikan na kita ndair sedibata. Janah ibabana kita ngeluh ibas lias ate Tuhan. Ngeluh ibas lias ate Tuhan ertina. Maka i pelimbarui na kita. Arah kelengatene. Janah la ingat-ingat na kerina masa lalu enta. Ia lo kena kita jadi anak-anakna. Janah isikap kena kegeluhan simbaru. Manbanta kerina. Enda ma kekelengan ni Tuhan. Ulu kemal menate. Man kerina kalak sitek. Lalit ijapa pesidat siye. Maka perdamen res dibata. Mbaba kita pebaci kari. Erdame res temanta. Sapih-sapih manusia. Kalak singgeluh ibas dosa. Ciri-cirina layang ngasup ngaloken kalak si deban sila bagi ukurna. Kulih sekali nari. Kalak singgeluh ibas dosa layang ngasup ngaloken kalak si deban sila bagi ukurna. Aku megati rukur kekelengan ni Tuhan. Engkai maka dibata ngasup yang ngaloken kita. Kepekelit je sada biak dibata si perlu kal ngeluh bes kita sendah. Maka ngasup dibata rusur ngaloken kita. Padahal rusur kal kita ingkar janji. Rusur kal kita gagal jadi anak-anakna. Tapi laya pernah bosan. La pernah meddu di bata. Megikan pingko-pingkota. Sebab itandai di bata isi kita. Itekna ijanari kita itepana. Jana itekna uga lalana kekotenta ibas kegeluhan enda. Kepeken salah sada cara. Banci ngaloken teman sila bagi ukur. Mekap tupung kita ngit memahami teman ta. Labolit jelma babo donienda totona atena mesui. Labos tuhna lit surah-surah manusia babo donienda gelah jumpa ya cilaka bas kegeluhana. Tapi bas keterbatasan manusia megati perilaku silako kene mebuah masa lalu si lenga ia ipulihkan ibas gelar Tuhan. Si pedaratna alu pengeranana megati mekepekan kai singgeluh ibas pesuhna. Erdandan kensi maka keleng ate Tuhan, ya. Keleng ate Tuhan singgo ibabana jana icidah kena arah kerehen Kristus Tuhan ku dunia indah. Kal ngenca baci nambari luka-luka pesukta. Kal ngenca baci mengubah pesukta ku simbaru. Si perdatekan dari nubuat Nabi Jesaya, ibas Jesaya bindu 2 ayat 1 dan 5. Lit perubahan mankala sir kini teken man Tuhan. Kai perubahan ni, mekap ikatakan nanda ibas ayat 4. Perjengilan ibas bangsa-bangsa idungina. Itepana me pedang na jadi tenggala. Jadi si idah, baci kepekan masa lalunta, si gelap, iubahkan Tuhan kubas kegeluhan simbaru. Ibas Jesaya 2 andai, lid ije perubahan, mekap pedang jadi gigi tenggala. Pedangnya biasana guna munuh kala. Tapi di gigi tenggala endang guna man kegeluhan manusia
ibas ia nuanken, atena nuan-nuan ibas jumana, perlu tenggala, janah gigi tenggale, si gelgel pedang nggo gundari erguna, jadi kesejahteraan manusia. Bagi pendai katakanna, lembing jadi sabi-sabi, lembing gelgel ipake guna munuh kala. Tapi sabi-sabi gundari nggo jadi peranin. Adinggit kita menakenca, ibas ngeluh ras Yesus. Kepeken adi gelgel, melala tombak ibas lembing, melala ibas emkap pedang, banci kepeken berubah pedange jadi gigi tenggala, banci kepeken berubah lembinge jadi sabi-sabi. Ku ingat sada pepatah ikatakan skala ahli teologi, nina adi martel ngan sabes pusuh ndue kaipe persoalan dukah dute do nina. Lit kwa kak perpayona. Adi martel ngan salit bes pusuh ndu kaipe kam jumpa persoalan kah dute do nina. Tapi coba si gambarkan, adi Kristus ngeluh bes pusuh ta, jumpa kita persoalan, maka bagi cara Tuhan dungi persoalan, bagem kepeken cara tandungi kegeluhan nenda. Adi kai singgeluh bes pusuh ta, endam kepeken si pedarat kita tetap wari. Maka sendah ibas minggu perdamen ibaba kita ndai tema ngeluh ibas perdamen. Kita kalak karo salah sada terkenal gelgel perban kita kalak karo dirintalah si koreksi mau bage gelgel ikatakan kalak karo enda perelem pendendam ya. Pusuh kalak karo enda memang terkenal sensitif. Maka mbuwe kel iban kuan-kuan nggambarkan pusuh kalak karo. Salah sada kuan-kuan si gambarkan pusuh kalak karo enda bagi getukan bertik nina. Sitik tergetuk minter darat duruhna. Bagi getukan lulang nina, sitik tergetuk minter darat duruhna. Sensitif kel pusuh ta, murah kal kita merasa janah adinggo megelut kalak karo, mesra kal gelgel pepalemsa. Si melias-liasna, ibas pengerana kalak karo singgor dame, baci ngakunggit ngalo kenia, tapi salah ne lalap pagi ku inget nina. Jadi kepeken lalap ercining bes pusuh kalak karo, laya ngasuk melupakan sa, adinggo sempat dia tersakiti. Maka megati terkenal kal kita gelgel bulang nanai rubat kempuna pilengasi priahan. Bogemia generasi ku generasi ia suhi biak lem-leme. Janah kuoge baru dengang sada pepatah, sada statement, sada kutipan si menarik kal kuakap. Ku bagi bagian dan nina. Adi pusuh ta erlem-elem, adi lit dendam bes pusuh ta nina. Maka si tutung rumah ta, janah erpengarapan kita rumah kalak meseng. Bagian kepeken kalak si ngeluh bes elem-elem. Iselit dendam bes pusuhna. Iselit lem-lem bes pusuhna. Si tuhuna sangana tutungna rumahna. Tapi la teksa, la ya sadar sangana tutungna rumahna. Janah tu sangat tutungna rumahne, erpengarapan nia rumah sinembah hati nandai meseng. Labu bagi kenyataanna. Maka kepeken adisi lit lembes kita, erpengarapan kita, meseng rumah kalak, tapi situhuna kita sedang membakar rumah kita sendiri. Erdadan kensi maka sada kegeluhan si ngeluh ibas paksa sindekah, labu lit jumpa kedamen adilakin kita ngeluh ibas Kristus Tuhan. Ngeluh ibas Kristus Tuhan, mulai kita ngasup ngaloken teman-teman manusia. Bunda Teresa ngatakan janganlah membenci. Sebab nina Bunda Teresa, karena selalu yang kita benci itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dakam pas ngai mau bage, si menyakiti kita labo kalak ndau. Ya, labo kalak ndau. Si menyakiti kita selalu orang-orang yang dekat. Maka dakam keluarga contoh.
memang bes keluarga kita batin dat kendame. Tapi ulah kita lupa, bes keluarga juga kita sering tersakiti. Lit skala perbapaan ibas kisah nyata, tubuh anakna mirip bersebulangna. Ayo anak nandai. Ya. Jadi ayo anak nenda mirip bersebulangna. Janah la pernah ngit perbapa nenda ngangkip anak nenda. Engkai makalit skala bapa la yang ngit ngangkip anakna, padahal anak nenda mirip bulangna. Arkiteken ia seh mate bapa nanggo mate la pernah erdame. La ya sempat erdame sebapana seh mate nggo bapa nandai. Janah tubuh anakna genduari mirip bersebulangna bapa nandube singgo mate. Janah tupung idahna yo anakna lalap gara pusuhna seh makalaya pernah ngit ngangkip sanakna. Bayangkan kapdu akar pahit yang ada di dalam hati manusia. Terus iwariskan kubas generasi inta lar ngadi-ngadi. Harusnya sada berita paling penting membantah. Ibas kelengate Kristus, maka warisan sakit hati, akar pahit, dendam, iputus Tuhan Yesus. Erkiteken darah Kristus erbahansa kita ngasup memperdamaikan kita sedibata, bagai pemperdamaikan kita sapi-sapi kita manusia. ICP si pernah nakiti kam kerina, kekelengan kami kam senina turang kami Jepang. Entah gua gia masa lalu ndu gel-gel, sendah, alo kelah kelengate Kristus, sim perdamaikan kita harus dibata, sim perdamaikan kita sapi-sapi manusia. Darah Kristus ngencang ngasup, rebahanca kam berdamai harus dibata, rebahanca kita ngasup berdamai harus teman-teman manusia. Makalanai perlu ingat-ingat masa lalu, tapi ingatlah uga kelengate Kristus. Si ingat na kamar saku, janah dia mati menbandur semen bangku. Janah lebih hasa cukup. Liasati Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Uga lias nati Tuhan membantah. Si perlu si ingat. Berkat Tuhan hitunglah. Kasih setia Tuhan mari hitung. Ulah beligai salah kala. La pernah lit kemalaman nati adik kita meligai salah kala. La pernah lit kemalaman nati tupung kita nginget-nginget kekurangan kala. Jangan si ingat bagi Tuhan go ngalokun kita uga kita litna. Bagem kita sendahar lazar. Ngalokun krina kala. Si itamakan Tuhan rembars kita. Ijena pe tentu baci jadi melalap pergesekan kegeluhan. Baci jadi lit persoalan res teman durdahin. Baci jadi lit persoalan res atas sendu. Res ICP si mungkin rembars kami Jepangena. Mulai gundari nari bas minggu perdamaian nenda. Alokelah ia bagi Tuhan ngalokan kita. Janah si toto kelah rusur kalak si nakiti kita. Adi teman dun cai kelengin dunia Yesus ibas kita Matius. Kai lebih dua sangken kalak si deb. Adi teman dun ca ngasup kam ngalokan ca. Lali lebih nak kita sangken kalak si deban. Maka bas minggu perdamaian nenda. Iberikan Tuhan kengasupan membantah. Uga kita pengasup na ngalokan kerina kalak. Sila bagi ukur tape. Maka ia si patut si kelengi. Bagi Tuhan gong kelengi kita. Bagian kita lazar alu kelengate Tuhan. Kelengi temanta. Labo terjengkalak si bagi ukurta. Tapi kelengi ICP. Si pernah nakiti kita. Mulai lazar kita noto kenia. Maka kelengate Tuhan pengasup kita ngalo kenia. Luka batinta. Akar pahit silibas kita. Hanya darah Kristus. Si ngasup pepalemsa. Aloken kelengatene sendah berngenda. Aloken damai Kristus ulanari ipusurusur karena sakit hati harus lemah besukta zanah dame ni dibata siriknai surga nari ngerajai krina pusuh sukurta gendori nari sehara selalap ras kitar toto. Bujur Bapa katandu singgo bagi kami katandu si baba perdamaian men kami ibahandu kami arah penebus sendu si sempurna erdame ras kam, erdame ras teman kami manusia. Sampati kami Bapa, gelah ngalokan kelengatendu, janah te kami penebusendu si sempurna. Arah kematian Kristus kayu persilang. Singgom perdamaikan kami res kam, bagai pemperdamaikan kami sapi-sapi manusia. Pepalem pesuh kami Bapa, si baci jadi lit
akar pahit, lit sakit hati, elem-elem, si sedekah endang geluh bes-besuh kami. Lalit damai sejahtera ibas kami, tepung kami pejangjang pesuh kami. Ajari kami geluh, ibas liasa tendu, babai kami geluh, ibas liasa tendu. Ibas Yesus Kristus, Tuhan kami, ertoto kami menbandu. Amin. Mari ras-ras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ars ingan ni donienda, ninta dage skala-skala. Aku te mandibata Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nas tunggal Tuhanta, si jererah kesah si badia, tu budur siundang udah nari, si so keliaman, tergelar si Maria, singananami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakun kayu persilang, mate jenari kuburukan, nusur kudoni kematian, telurun keke bas matenar, naki ku surga penuh kemuniban, Bapa silar sibar kuasana, jenareh nia pagi, karena kesinggeluh ora singgo mate, aku te man kesah si badia, zalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kin keken kula, geluh selala. Amin. Sope si indesken kari persembahan ta si begiken sada denden pujin ibas sorar dilo res keluarga nari menbandu kekelengan kami, persilakan kami.
Arah vokal grup Mamre Sorardilo Runggun Ketaran Nari Res Keluarga. Kekelengan ni Tuhan, sepaksana kita ngedeskan persembahan taman Tuhan, zanah persembahan nenda jadi kas pos PI Jepang. Iba sekitar sikap ngedes persembahan ta, mari sebagi kelebih palasna ibas Efesus 2 ayat 14, sebab Kristus sekap sindamekan kita, alun jadikan si dua pihak jadi sada. Kristus jine alu darah dagingna, mengeruntuhkan tembok sinirangkan bangsa-bangsa dingin sirbahan saya tetap ermusuhan. Tupung si ndeskan kari persembahan tam melalui kiri senda, maka ras kita rende muji Tuhan. Mari ras kita ibas pertoton karena persembahan resapatar toto kita. Isahkan kami bujur man bandu o Bapa, ibas ipengasup untuk kami, baci mereka sada bagin, singgo leben yelokun kami arah rezeki si bre kendu arah pandain kami skala-skala. Labo sakai si terberi kami Bapa, tapi enda mempengatakan bujur kami, merimlah ilibil-bendu, yelokendu ipasu-pasundu, gelar guna ibas dahin pelayanan, khususnya guna pos PI di Jepang, gelah banci pe arah persembahan kami, oh Tuhan. Dahin dusi mulia, pembarakan berita dusi meriah, baci pe idahikan alu mehuli, janah kampe mulia arah persembahan kami.
tambah-tambahin dur rezeki rah kerina pendahin kami, gelah hepe rebluh na kami rusur, sembah dengan ngatakan bujur man bandu. Ertoto pe kami ibas kesempatan nenda Tuhan, ibas enggo ipasu-pasundu jujurindu, karena kebatin si pemena, ibas pos PI i Jepang nenda Tuhan. Anem gia kami erban kebatin melalui media jumenda, tapi lang kurangi semangat kami sembah man bandu. Janah banci pe tutuhu ermulia kam ibas kegeluhun kami, janah ipegegehi kami pe ngantusi resendalankan surah-surandu. Maka pas-pasundu kerina kami, ras kerina teman-teman kami Tuhan, si ndauh kal ia erlajang i negara Jepang. Ijapa pia tading ibas tiap-tiap ingan, tiap-tiap kota ingan na tading. I kelengindu ia sada persada, malaikat ndun jagai sesori berengi pedoh ndu krina, ukur si ilat, ukur si jahat, nandangi ia krinana. Janah bahan mejuah-juah ia, gelah orang tua pe reskrina sangkep geluh ikuta, baci ermeriah ukur, megiru sur berita si mehuli, ibas krina kekelengan kami Jepang endah. Bas pendahinna pe skala-skala bapa pasupasundu, beluh ia dengan sukses ia ibas dahinna, ulih si cari kenepe, i pakai kenalu mehuli, guna dahin sirguna, ibas kegeluhanna, isi jabuna, bagepe ibas kerina masa depanna. Ndesken kami kerina na subuk singgor jabu, bagepe silengar jabu Tuhan. Kam si masu-masusa iya, jabuna ipasupasundu, silenga jumpa teman geluh pe, kam bapa si pejumpa kencai bas pak sana, teman nasi sada kini teken si keleng-kelengan. Bagai pertoto kami kerina danangi PI Modraman GPKP, gelah menaken ibas Modraman GPKP, terkhusus PKBit Marturia, reskrina tim-tim ibas Marturia, unit Marturia, gelah baci pe arah kerina pelayanan si ilakoken menjangkau kerina teman-teman kami, si ija bapa ibas erbagi-bagi negara, ijanggo terbentuk i Penang 2 perpulungan, i Malaysia 2 perpulungan, subuh i Johor bagai pe i Penang, bagai pe gundari i Jepang, jana ibas wari-wari sirhenda pe, melala dengan negara-negara, si inggo kami mulai komunikasi, guna baci pe litna kebatin, si ilakoken gerejandu, guna membangun kini teken spiritualitas, rikut res budaya karo, bagai pe res ketedehenate kami, nang dangi tanah karo si malam. Bagem bapa kerina proses ibas dahin-dahin pekabar ninjilenda ijujuri dengan pasupasundu. Terkhusus berngenda pe, maka pasupasundu kerina tim subuh ibas rumah digital GBKP enda. Bagepe kerina kekelengan kami simuat bagini ibas kebatin, organis song leader, bagepe pertua diaken si enggo muat bagini ibas pelayanan nenda, terlebih kekelengan kami pe sinehken puji-pujin ibas pokal grup mamre sorardi lurus keluarga. Bagepe kerina tim-tim si ikut terlibat ibas lakoken jum kebakti nenda bapa, ermulia kamarah pelayanan kami, terpuji kamarah pelayanan kami, kam saja si ermulia, malemate kami, ibas kerina, kai si banci lakoken kami, ibas pelayanan nenda. Bagem bapa karidung kebakti nenda percakap kami kentisik, ras kerina teman-teman kami pe, kam kari sin jujurisa, gelah percakapan kami kari pe, erdalan alumuhuli. Endam kerina persembahan kami, radu resapat kami, ipenangkih kami manbandu, ibas gelar Kristus Yesus, singgo baba perdamen man kami kerina manusia. Amin. Sekita kubas perpadanan, ngeluh ibas perdamen, di bata enggo mereken perdamen manbandu, enda mesti jadi tugas saras tanggung jawab ndu, selaku anak singgo i perdamaikan di batar sedirina. Berpadan aku Tuhan, bergakan perdamaian singgo kualokan ibas kamnari. Di batan di lokam baba perdamaian ku kerina temandu manusia. Berpadan aku Tuhan, kit erdamai ras temanku manusia, jangan tetap melakukan semua huli, telah teridah perdamaian di tengah-tengah kegeluhan kami.
Ibas kam gom petegui perpadanan do mandi bata, mari rendah kita sekali nari muji Tuhan. Mari ras kitar toto baginya jari Tuhan membanta, ninta da geras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, reh lamin kini razandu, salamin peratundi bas dunia bagini surga. Beri keman kami akan cukup bas waris endah endah. Alamimin salah kami, bagi alami kami salah kala empat kami. Ulamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami rusilat nari. Sab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan. Berkatlah kam dalani kegeluhendu, cidahkan perdamaian ku tengah-tengah dunia indah, gelah dunia indah pebaci geluh ibas damai. Guna pengasup kam, alo kelah pasu-pasu, idur di batanari, si jadi gegahdu. Di bata sumbul kemal menate, elah sincukupi keperlundu guna dalankan si sentudur sepratena. Janah di batalah redahin ibas kamarah Yesus Kristus, gelah kam ngelakokan singena Athena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Ibas dungna kebatin tenda, mari ras kita toto, repengenda seman Tuhan retoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan, perdalanan kebatin kami baswarendang gobanci erdalan lalu mehuli. Isakan kami bujur man bandu, kata Tuhan gobanci bagikan kami, si mereken pengertian simbaru man kami. Ajari kami, gelah ngasup kami, jadi agen perdamaian bas kegelun kami. Tandana kami kau ngalokan damai sirehna bas Tuhan nari. Sarayan Tuhan pendeta kami, si ngomawai kami bas ibadah yang dapat Tuhan si masuk ia bas pelayanan rekod pers keluarga Krina. Mantim musik ras song leader pe Tuhan masuk terlebih mantim multimedia modraman GBKP pe Tuhan si masuk. Jana Tuhan si masuk kami Krina, anak-anak Tuhan si tading i tanah karo, bagai pe jemaat Tuhan si tading i Jepang. Pasu-pasu kami kerina bas kegelun kami, damai sejahtera bagin kegelun kami. Endam toto kami, reh kami kukam, ibas gelar anak ando Yesus Kristus Tuhan ras juru selamat kami, singgeluh. Amin.